जय जगन्नाथ नमस्कार सांग मैंने आपण मानक आउ थर मो यूट्यूब चैनल स्वागत। देखो सकाल सकाल मो गाँव बिलबाड़ी रास्ता विभिन्न प्रकार देखो फसल लगाई बाड़ी मो गाँव रास्ता केते सौंदर्य आपण मैंने आसि देखो आम गाँव केनाल सेपटे दुई पार्श्वे दुईट केनाल अच्छी पहाड़ मध्य अच्छे। आज सकाल सकाल बुली जा अजा पुअर बाहर टे भुवनेश्वर गाधे पाधे रेडी हो टे सन्ध्या बेलू बाहर जा शोपड़ा भुवनेश्वर बाहर टे देखा तेज फाइनाल समस्त आसिक बस रे बस सारे नीरव भाई आगे बजाई पूरा गामछा पकई बाप हिरो टोका आम आगे बस निमाना बस ड्राइव कर देखु एपटे सुनाना मानस आ कि लोग आसी ना बस भिडियो देखो टोटाल करुच्ची भुवनेश्वर जीवा मंचेश्वर लाइन नालू बाबू भल अच देखो घंटाना एवं दयाना पछपटे निन्नी धूड़ियामु धूड़ियामु बाम पक्षर अच्छा अक्षयामु सब जाऊँगी भुवनेश्वर देखु जाऊ तो फाइनाल आम आसी पहुँच गलु भुवनेश्वर रे बर्तमान टिफिन सारिकी पिला नाचियार व्यस्त देखु आम पिला जोरदार पूरा सानू हमरामू चिन्नू बाप रे बाप जाओ बर्तमान नना खाई सारे मो भाई भी नीरव भाई खाई सारे सब खाऊँ मटन मटन तो ननागर साधा खाली साधा खाऊँ नना कौन पर साधा कहते कहतु नना साधा खाऊ नना भी आम हस्तपर जाइए ननार मोर आगुरी बहुत संपर्क अच्छी बापा सहित आहरी निबिड़ संपर्क अच्छी पाखे अच्छा दयाना दयाना हाई कर दियो पुरियामु पूरा जोरसोर मटन चल पुरियामु मटन केमती भल तो भल हाई कर दिए जोर हाई कर दियो दयाना आज ये जो रवि हजार पुअर लिटुर बाहर आसी आपको केमती कौन लगे खुशी भल लगी तो
ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲଣି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇନି ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ମୁଁ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଉଛି। ନନା ସାଧା ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମଟନ ଖାଇବି ମୋ ପାଟି ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ଅକ୍ଷୟ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଅକ୍ଷୟ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ନେପାଳ ମୁଁ ବାଉଳ ରୁଟି ଖାଇବ ନା ରାଇସ୍ ଖାଇବ କୁହ। ଭଣଜା ବା ଇଆଡ଼େ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଅଚ୍ୟୁତ ସାମଲ। ଘର ତାକୁ ଠାରିକି ଗଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବୁନି ପ୍ରପର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କୁହ। ଆଜ୍ଞା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କୁହନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ଭାଇ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା। ଘର ଆଜ୍ଞା ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇନି ସମସ୍ତ ମୋ ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅକ୍ଷୟ ମୁଁ ମାମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ? ଆପଣ ଖାଲି ମଟନ ଆଉ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଖାଇଲେନି? ଆଉ ତ ଆମକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 11ଟା ପାଖରେ ଆମକୁ ଘର ପହଞ୍ଚିବ ନିହାତି 1 ସାଢ଼େ 1 ହେଇଯିବ। ନନା ନନା କୁଆଡ଼େ ହେଲେ? ନନା ଆଜି ରବି ଅଜା ପୁଅର ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋର କୁହନ୍ତୁ ଶୁଭୁନି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିଥିଲେ ବାହାଘର ଆସିକି ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଆପଣ ଖାଇସାରିଲେ ନା ଖାଇଲେନି? ଖାଇବେ। ହଉ ଆପଣ ଯାଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ନେଇଯାଉଛି ବ୍ଲଗ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି ଟିକେ। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଜୁ ସିଙ୍ଗର ଅଜୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଆପଣ ମତ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ ଟୁଲ କିଛି ମୁଁ କରିଥିବି ଯଦି ଭୁଲ ଟୁଲ କରିଥିବି। ଏଠି ତ ସବୁ ଯାକ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହାଇ କରିଦିଅ ଜୋରେ ପୁରା ଜୋରେ ଜୋରେ ହାଇ କରିଦିଅ। ଚିନୁ କୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଣ୍ଡୁ ଶଶୁ ବଇଁଶୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସାନୁ ସାନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଛୁ ନା ଖାଇନୁ? ଖାଇନୁ ଆଉ ଆହା ଆମ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବାବାଇ ବାବାଇଟି ହାଇ କରିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।